to moraš deliti, pol 6000 deljeno s 400, ampak zdaj imaš decimetre na kvadratek, da moraš pretvoriti. Ne se mi smejati, kdorkoli to pogleda. 1500 paskalov. Deliti pol 6000 deljeno s 400, ampak zdaj imaš decimetre. 1500 paskalov. 1500 paskalov. Hej, ne pusti se zanesti, sin moj. Skrivnost ne tiči v nobeni opremi, ampak v tebi.